Эми bu Kırgızdın baş kiyimi bardıq ele kiyim ardaqçı, bирок baş kiyim en ardaqçı bolup эсептелет. Baş kiyimin bирөөгө белеке бербейт, талаага таштабайт, астына басып жатпайт. Turmuşka çıkkanda şöküle dep koyot. Mına munara usta kişinin mına ol жерде şökülesi turat. Mına uşunu körkömdep jana turmuşka çıkkanda hazır jana nikege barganda kiyip жүрбөй, kızlar oşol keste akırkı koçtoşu siyahtı bolup kiyip kalat. Bolbosa kızlarga kunduzdan jasayt, anı munaralar östөр ayıp berет. Hazır kızlar ilgerikini kosup, ilgeriki kiyimlerdi kiyip hazır. Özü üstün kiyimi isminin kızlar jönөтөп atpайсызбы? Ал эми илгери болгондо жанагы чоң апасы, жеңеси кошот дейт, ошол кайсы убакта кандай кылып кошчу эле ошону? Эми ошонун баарын унутуп атпаймынбы? Анан кийин ошо жеңеси кошчу да. Канышым ак кептер элең талпынган. Калкындан. Акшумкар илип кетти. Bilgispey akşumkar gelip артымдан deydi. Aman esen elge var kanışım ağaltım bolup jarkıgan dep oşon görüş bilen. Жакшынакай тилек менен айтып, жакшынакай сөздөрдү айтып коşчу экен. Ana demine ana жакшы тилек менен koşottu var ya.